بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دراغات مي بروغرام أدوسون جندوا لوبتي مسلم أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شك بسني الله سبحانه وتعالى حكمة نيا كربا قوتك ماتين إنسانون كتيرين بياكو أنا بيج مچا وني مايك كربا ماتيوري كربا إيكتون رسولنا نبيون إنهم مهنگ مچا وني ماتيوري كربا أدي هم همه باي تنتنا كيبس أنا باي تنتنا فره مايكم ماتيوري كربا فوا تنتا إيكتون مكة كي إن وريها تنكفرس الله سبحانه وتعالى مايك كربا فوا تني هم همه مسرتك تريغ بس إبا مسر فره أنا باي مسر وني مايك كربا ماتيوري كربا فا إيكتون ماتين رمضان مهكي أهروج إن وريها مسك فره الله سبحانه وتعالى مايكمه بركاته قدر دبا فما هي هن عبارتكم دنوي نما إيرو تريتكو تريغا هنا إيرو إلي بفاوا ماتيفيريكان هامكان رمضان ما لبيجن بواني شك بسني الله سبحانه وتعالى واني رمضان مس بركاته مسرة قطعة لبافة كيرت القرآن مسرة باوا لباف بني الله سبحانه وتعالى وحيك ربني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان ماكي مسرة رمضان ماكي مسرة كيرت القرآن باوا لبن مسرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ميستكون نبا هدايتك غوتوغا ميستكون نبا هدايتك غوتوغا دنيا آخرتوغا اميهوغا كان كامغا هداية للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ادي هدايتك غوتا حقا باطل وكي قد دنبي هكتك غوتوغا كيرت القرآن باوا لبافني الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن باوا لبافني رمضان ما होगा बैतुल इज़्ज़ा की दुनिया बड़ी उड़ूगा बात है इतना अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी रमضان ما होगे 24 वना नोता 24 वना दो होगे रे 25 वना विले रहेगा बाबा अली विकमा अल इमाम अहमद रिवा कुरवी हदीस के आसवावे हम एगो तक कुरीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरत कुरान वर कुरीगा बाबा लवा फतबस रमضان ما होगा बाबा अली विकमा हदीस मिदन नबी الإمام أحمد روا كربي حديث فلوغا واردو جنبه وائلة بن الأسقى رضي الله عنه قارين روا جنبه إكليك فانا بدالوي هم كشورن الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. إبراهيم عليه السلام قام باوا لبنس فايفوتا باوا لبني رمضان ما غفرت مريجة وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. أدي توراة موسى عليه السلام قام باوا لبني رمضان ما هو هري فايت مفهوجة والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. أدي الإنجيل أي عيسى عليه السلام قام باوا لبني في مفي الله سبحانه وتعالى باوا لبا فواني رمضان ما هيجي تيرا نبنو تناي نوتا ادو هوجي وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. أدي فرقان ابهي كيرت القرآن باوا لبني رمضان ما هوجي سويس هم को इल्म विदालू ने एक तफसीर हो गई फजन सुइस वना दुआ हो गए नो तरे गए
مي حديث رواية كرباه مني الإمام أحمد رحمه الله الألباني رحمه الله بدال وني مي حسن درجة حديثك كما هم أهم الله سبحانه وتعالى وني رمضان ما هو رود فرض كربافا رود فرض كربافا أي ميمس ماتي أهم مسر تكبر ماتي بريكم السبب الله سبحانه وتعالى وحي كرباني يا أيها الذين آمنوا أي إمام وجي مستكونه نكم وسنا بالله ألون منا الله سبحانه وتعالى مي أمر كرباني إيمان كم قاهل ورنا الله إكوان تكن قبول كو محمد نبي صلى الله عليه وسلم كرسالة قبول كو كن تبي مؤمننا ألون منا مي الله مخاطب كرباني ألون منا مي مخاطب كنا يا أيها الذين آمنوا أي إمام وجي مستكونه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تيابامهم كوريغ أمتك ومتك رود الله سبحانه وتعالى فرض كرب فدين تيابامهم ومتك بس فرض كرب فيه تيابامهم يكن يكمل نونه إتر تسليه مؤمنون كهتك دبومتك الله سبحانه وتعالى كوريغ أمتك ومتك رود فرض كرب واه كميتان مي بيان كربني أي واجب كان همه كني وكي بياكا أماز وجهكم بنيا أنا بيكان أماز نوه وكي بيكان أماز وجهكم بنيا فرض كره وجهكم بنيا كم مسورك عندك كل تكليف هنان إحنا مس أمين كم تجن عام وشامل واكم كمي كوريك أمتك مجلس الله فرض كره وافا واكم كم مين غتيما مؤمن تكون جهتا كم مسورك تسليه هنان إما الله وحي الله سبحانه وتعالى تسلي مدفني كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تيابامهم تقوى ورمتك الله انجبي غوتن اولمتك اكلاغ نهي كربي كنت تكون درومتك اي تقوى کی هم اهم لوبتاخون لوبتي اختون رمضان ما هيكي الله سبحانه وتعالى انسان كتم توبه واستغفار کو مغفرت کو مسر اكلاغ وحي اكلاغ ekalaange kuntamu mattaka ekalaange wani algon men nang amur kura bafa algon men naki kitamme bodu faafa kurave mihun kamuga vias algon men nang tauba ge doru Allah subhanahu wa ta'ala wani hulwal debbafa ema mi masaraki tauba muga masar Allah ge maghfiratan edum ge masar Allah subhanahu wa ta'ala algon men nak kurave kudi faafataw kaffara egotuga algon men hifa rodam wani labwafa ehma hadithul qurabafa we man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iman terikama ekiga roda fardu kurave kamuge wajib kan nuata e fardu kan algon men qabul kura haluga Allah hadratun erodean ekalang devva sawaba dharma gina guna heokan kaman edi ekama dahivetiwa haluga roda hifa miha edevva mativeri daraja nikam visnawa ballawa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ena iswe kula kudi emmeha faafatan Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devvanati anan hadise ganani kigeto من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رود ما هو ريتن إحياء كراميها قيام الليل كراميها رود ما هو كريوه كمين تراويح نماذكي المرين اتفاق ومسألة ري ألقم كغتوغا إشانا ما دفعه ألقم من مكرا تراويح كي أي رمضان ما خاصة masaro algon men kura re alkom ka tarawih ke no kiyan enna masre alkom kureve masar to gobes eka ramadan ma hoga kura nuata algon men ada kura re alkom tarawih ke namun nandevi midani ema evis kiya mativeri kametto e alkom ga bayar ema hadithul qur'ani man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iman terikama ekuga
الله سبحانه وتعالى حضرة ثوابا درمان ادي رمضان مس إحياء قراميها ريال كان قراميها أميها إسبديا أميها كودفافة الله سبحانه وتعالى في السواد بانته تمنا حديثك ميانني تمنا حديثك من قام ليلة القدر ميس رمضان ما هو قانني ليلة القدر بليرة بس من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر بليرة إحياء في ميها يا بدل وجه ميها إحياء كم بدل واني غفر له ما تقدم من ذنبه إيمان تركما إكيغا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمان تركما إكيغا الله سبحانه وتعالى حضرة درميا ثوابا إدي حال ليلة القدر بليرة إحياء في ميها إريا بدل وجه ميها الله سبحانه وتعالى أميها قبس أميها كفاوا نواد إسبت ديا كودي فافتا أنا كوريفاوا أميها كودي فافتا الله سبحانه وتعالى فالسواد بانت أما إيواروغي ماي ماتوري مسرة ممسركي هم أهم لوبتي أخون ممسركي الله سبحانه وتعالى نركين إكلان علوم متي كربا سلام كربا مسر رود مسأوم حديث القرباني وينادي مناد نداء إفوا بيكلك ملائكة نداء إفواني يا باغي الخير أقبل هيو كان إدي ميهاي أوس وغن ناره هيو كما أوس وغن ناره هيو كما أوس وغن ناره هيو كان تتكرانشي هيو كان تتكرما ألغن من نغتي الله سبحانه وتعالى ألغن من إكما أمر قربا فاستبقوا الخيرات هيو كم كا إكا كونه كا واد وري داره واد وري وانجه كمي رمضان ما هو ألغن من رودا تمني ألغن من حاجة ترينغ حاجة تفدا دني إكا كونه كا إهيواني هيو بس بناني أمر معروف قراني منكرات النهي قراني مانفن نان هيو كون هتني كودكودين نان اوغا تري كون هتني تمام نبر دوس ويمي هنا علالني امي هنا احترام قراني الله فرض قربي فرض فسنما ركعات رني ادي كم كم متيغا دمي تم عزم كندالني ميمي ها كان كان هيو كان تتكتريغا هيمنا كان تت ميكما يبجه الغون مين اكا كون اكا واد وری واندے बेकार एवस माना इन्ने दुनियावी कंकम गए नो अलगुण में वाद रिवान जे हकीकी कंकम की मिदनी विकांतता या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश्शर अक़सिर अदि नुबाकं एदे मिया हुट्टा दारे मी एवरो को महके एक माने कि मिमस दियोमा होगा और मैं नुबाकं तक आरार के नो मिमस बलम वी मीहा तौबा व इस्तिग़फ़ार को तिमा हेओ मीह का वुमा अज़म कंडाला महका देम यफ होगा नुबाकं तक नुकुर मंग अज़म कंडालंजे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सवाब धर्म एमिहा मिंबर व एमिहा के निमु हेओ निमु का वेतो गदाला मसक कुरंजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरबा इन्नमल अमाल बिल खवातीम हम कशरू अमलता साहब बिना बेगम वनी एनक फहु अमल को मच्चशे इंसान है कि कितम में हो मी है कम का बियस एनक मच्च मरवान नहीं रुका नुबा मी है का बच्च कम मुझे कम को मच्चंगे एनक निमुंगन नानी नुबा को तो निमे केंदानी कमीहा कुरीगा कितम में नुबा को ओनस एनक फहु हयातुगा एनक मच्च निमुंगन नहीं रुका हे उलफा सालिह मी है का बच्च कम बन्या एमिहा के निमुंगन नानी हे उलफा सालिह मी है की कुतुगा हम एगो तो मसके कुरंजेनी अलगुण में कुरे मीह का नेंगे अलगुण में मरों नानी को गिरव कमे शक्य बिस नहीं अलगुण में एंगे चकी मरकी गया में स्कोम में मीह का बदलवाने चका वअबुद रब्बक हत्ता यातिकल यकीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करबनी
محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كليك فانك بير رب ألوكان كرمتي دبي هن نواره حتى يأتيك اليقين كليك فانك غاتا يقينة وجه مدان دي يقينك متى كواتو مر ألوكان من مرات تيار وانجهن الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله ورد تقوى صالح ورعبري علم ربيكله دنبني إمام كيف هي ميار ميستكو مي مربّر بناني විදාල් වනි කාකුවේ බේනම් වනි ෆක්කා කොෆහුර තනෙක් හොරෙෆා වීරානේ ෆොයිත් තනකද්දා මීහුම් වනි යමීහුගේ දුනියා ඉමාරක් කොෆේ ෆක්කා කොෆේ නමස් ආඛිර වනි බර්බාද් කො වීරානා කොල්ලාෆේ තේම කාකුවේ බේනම් වනි වීරානේ ෆොයිත් තනකන් හලාක ෆොයිත් තනකද්දා එමියාගේ හේව අමල් එන්නේ නොබයා කුරිමත්ලානි එමිජිකම යා බේනම් මෙන්නවාන එන්නමස් Allah subhanahu wa ta'ala ga engem matiga hunna miha ekamuga matiga abadunani emiha beenumwana to Allah subhanahu wa ta'ala baddalnu weda beenumwana Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat gawa dharmaya sawab ma mativeri ena jehel mennuwana komme wagtu ko enaka macca maroyes ena hunna ruhigi ekama tayyara hadisul qurawani walillahi u'taqa'u minan nar adi Allah subhanahu wa ta'ala naraka mutti kuraba bayakwe wadhalika kull layla adi ekan egotan hinga munde kommeriyakume Allah subhanahu wa ta'ala ogon men nakiwes Allah subhanahu wa ta'ala naraka mutti kuraba salame kuraba minju kuraba mihinga tergela bashi hama ehme ramadan mahuga ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊರಕೊಳ್ತಾ ಹುಳುವಗೆಂದೆ ಅದಿ ನರಕಾಗೆ ದೊರಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಕುರವಿಗೆಂದೆ ಅದಿ ನುಬ ಮಾರಿದು ಶೈತಾನು ಕಸ್ತೊಳಗೆಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫವೆ ಇದಾ ಜಾ ರಮದಾನ್ ಮಸಾಮು ಫುತಿಹತ್ ಅಬ್ವಾಬುಲ್ ಜನ್ನah ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊರಕೊಳ್ತಾ ಹುಳುವಗೆಂದೆ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯಾ ಹೇವಕಂತ ಕುರಾಮಿ ಹುನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇನಂವೆಗೆಂ උලේ මීහුන්නන් හේවකන්තත ගින කුරුමට්ටක මිකංකම් මි මෙදවරි කුරවණි මර්හබා කියන්නේ ස්වර්ගේ අන්නාරේ ස්වර්ගේ වනම හැම එහෙම්මේ වගුල්ලිකත් අබ්වාබුන් නාර් අදි නරකයේ දොරකොළත බන්දු කුරවෙගෙන්දේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ನರಕಾಗೆ ದೊರಕೊಳ್ತ ಬಂದು ಕುರಬಣಿ ಏ ಕೀವೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಮೀಸಕುಂ ಹೇವಕಂತ ಕುರಣಿ ಮುಂಕರಾಯ್ತ ಕುರಾಲೆ ಮದುಕಮ ಎತನ ವಣ್ಣಾಣ ವಿಹುನೆನ್ನೆ ಮಾನ ಎನ್ನೆ ಎಮೆತಾಗ ದೊರಕೊಳ್ತ ಬಂದುವಗಿಂದನಿ ವಸುಫಿದತಿ ಶಯಾತೀನ್ ಅದಿ ಶೈತಾನ್ ಅಂತ ಕಸ್ತಳು ಅಳಿಗೆ ಬೈ ಹದೀಸ್ ತಗೋ ಆದೆ ಐ ಮರದತು ಶಯಾತೀನ್ ಐ ಮಾರಿದುಂ ಕಮ ನೊಬಾ ಸುಂಪ ಜಿನ್ ಶೈತಾನು ಅದಾವೆತ್ತಿರಿಕಂ ಬೊಡು ಅದಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಉದ್ವಾನ್ ನುವತ ಎಸರುಮೆಂ ಅದಾವೆತ್ತಿರುವೆನ್ ಗೊಸ್ ಅಣಿಯಾ ಇನ್ಸಿನ್ನಂ ಅಣಿಯಾ ಕುರಾ ನುಬಾ ನುಲಫಾ ಜಿನ್ ಶೈತಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮಸರುಗ ಕಸ್ತರು ಅಳುವಾನೆ ಏಯ್ ರೋದ ಮಹುಗ එහෙම්මස්සර්තවුග එසරොමෙන්න කුරවණු කන්තත්තක රෝධ මහුක එෆදයක් නොකුරවෑන් කිතම්ම පුඤ්ඤස් කුඩවගෙන් දාන ඒක මානෙකි එව්වස් වරකන් ඒක අසර නැති දාන වාහකෙන්නු නමස් රෝධ මහුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි මාරිදු කස්තල එළුවීම අලොන්න බෆෙනේ අලොන්න මුජ්තමාතවුග හේවකන්තන් ඉතුරුගෙන් දාතන් ඒ ශක්‍ය බිස්නස් වස්වාස් මදවා වරක එකක් කරනගලවාන එහෙම හේවකම්ග මිතිවෙනි හේවකන්තත් කුරුම එකකොනක බාරවලනි නමාත කුරුමට්ටක මිස්කිත ෆුරගෙන්දනි මී අල්ගොන් මෙන් රමදාන් මස් ෆියවා එහෙම මස්සර්තකස් දෙකෙන් බේනම් වාගොයි එම මී ආද අල්ගොන් මෙන්ගේ නොත අල්ගොන් මෙන්ගේ ගෑග වාහක කිමි අල්ගොන් මෙන්ගේ ගෑග ලේ දවරවා ෆදයින් أبدا من أماذا فروات المكنتة إحساس شعور ألغن من تريه وننجين دروان جين
هم هم رمضان ما هو ما بهيكتون نوتا روداගේ මෑකම බෙහෙකුන් අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබා ෆවා බස්වල දන්නවාලාන එහෙනි රෝදේකි එවස් හිසාබ කිතාබෙන් නැති අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එය ජසා දෙවා අලකම එහෙන් අලකන්ත තකකි හේවකන් දිහා හේවකම බදලුවගෙන් ගොස් හයිසතේ කියන් ඉබා ඒගේ හේවකන් ඉබදේ එමිහෙගේ ඉඛලාස් රකන් හොන්න මින්වරකු හිසාබන් ඉබදේ ඒගේ ධර්මය සවාබ් දෙවුන් එහෙන් නමවස් රෝදේක වකි මින්වරෙන් අද දෙක්කන්ට එලිෆෙන්නේ එකම් බයාන් කරවා අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවණි كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم كل عمل ابن آدم يضاعف آدم درياغ كم هيوك عملك بس ඒනාන් ඒක එතක් ගුණයක සවාබ දෙවානේ කංකමේ الحسنة 10 أمثالها කොම්ම හේවකමක දිහ හේවකම් දෙවා එම්ම මද මින්වර කොම්ම හේවකමක දිහ හේවකම් දෙවානේ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها හේවකමක ගන්න මීහාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දිහ හේවකම් දෙවා එම්ම මද මින්වර إلى 700 ضعف ඒ හේවකම් ඒ ධර්ම දෙවමුග ගොස් හයිසතේක දරජය حيثتك بدبي اي ميهاك اخلاص تريكن هن منبركم ميهاك درميا ثواب يتروكن دان قال الله عز وجل مي حديث كتير مي قطن عاما ابنا چكي مي قدسي حديثك الله نبي صلى الله عليه وسلم کے لفظ نمس معنی کی اللہ کیرت قرآن قدسی حدیثہ تفاتو آگوتکی کیرت قرآن کی لفظوس ادی معنوس رب العالمین کے نمس قدسی حدیث کا میواگوتکی لفظ کیرت ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیرت منت اللہ کے معنی ادی انون تفاتوس قدسی حدیثہ قرآن دیتے رہے گی بہری کم ایک اسمی حدیثہ کی قدسی حدیث مبا إلا الصوم روض فيوي روض فيوي آدم کے دریا کے مری عمل بنی اے نشے اے حدیث سے گا دے إلا الصوم روض فيوي اے گالو کنتبس رب العالمین میں ادا کرنے می حق منفان کی نہ یہ اے نشے بنی اے مراد کی علم بدال بنی اے گالو کنتت کومسور کا دکون طریقے میں اتو دانے komme alukamages namaadhu kuraayeruges sadaka iddeeruges zaka iddeeruges hajju galukan ada kuraayeruges atwedane names roden honnani sirrun ena heddi veri farata ekan den modigam wani allah subhanahu wa taala ema sirrun hitun kurave kamekemi hitun ehen kandata kiyena gunawantun kura kantata namaadhu kuraas befene misakun ne befene ema ikhlas tarikan إهام بدن أن علوكم رودا علوكمك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إبني تمن الله سبحانه وتعالى خالص كره تمن الله خالص كره لو بتأخون مشركون بس أميهم جه إلهون تكا أميهم كتم ومتكا ندر بونجن ده نماذ كره أهنكن تتبس كره أجتي كينغوس بحتا كتم ومغتم بدو تكا نام بس دوها كوس مشركون بس أميهم جه كلانج تكا كتم ومغتم روض هي في كمكان ثابت وفينوه مشركون بس مدني نماذج كفانة بدك كاريجا إيجا سجد جاه كان قراني تركوه كو سجد كو كنت قراني
adi kuttam gotun gos echti katilaves hadani algon mes mige kuriga ziyarata gos me domveli luma didadunuma echti katiluma eki tafat nadurta bunegen algon me midani egotan emihum ves ekan kuri ehnames ein evves bayge faratakum me mushrikun faratakum emihunge ilahunna kuttammu gotun roda hifkama kasabeten noy em evaruge ikhlas rikama ekiga qura kamen mi roda eki hadis rukane fa innahu li evani timang Allah subhanahu wa taala khalis kore wa ana ajzibi adiyan e jazabes devani timang Allah ilmari vidalwe jaza devani timang Allah hen alukanta kos Allah jaza devani එහෙන් අලොකන්ත කවස් අල්ලාහ් ජසා දෙවනි නමස් වානා ජසී බිහි ඔතීමා ඉල්මරින් විදාලවේ ඒක මුරාදකි එහෙන් අලොකන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මලායිකතුන් හවාල් කුරබාන් සේක සවාබ ධර්ම දෙවෆාන් නමස් මිකම් ගතිම අල්ලාහ් සීදා තිම අල්ලාහ් ذات වලර මිකම් වනි හවාල් වානා ජසී බි අදී වකි මින්වර වෙස්නතේ එකලාංග ඉරාද කුරවා මින්වර ක ජසා දෙවවා එහෙන් අලකොන්තවග ගොස් හයිසතේ කැද්දනි එකීවෙ මි අලකමුග හුරිහා වත්තරගේ ස්කෙත්තරිකම එකුලේගෙන් වේ අලකන් කුරුම අලකුන් මෙන් ඔෆ්ලා තක්ලීෆා මිකම සල්කුන් මෙන් කෙත්තිරිවා අදි මුන්කරායත දූකොල්ලුම අලකුන් මෙන් කෙත්තිරිවා වියානුදා කන්තත්ත ඉන්සානා බේනුම් වෙදාන කුරන් කිතම කමේ නහලාල ගොතුගා ෆෑසා හොදම් වෙස් බේනුම් වෙදාන එන්නමිස් අල්ලාහ් මනා කරවා වාති කුට්ටාලි කිතම ෆකීරස් අදි එහෙනියම් වෙස් මුන්කරායි තංගි බහරි මිහා බේනුම් වා එන්නමිස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මනා කරවා වාති කෙත්තිරිවනි එකන් කන් නොකරනි එකෙත්තරිකම් වෙසිබයි हम यह को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मिंबर तवगा हेव मिंबरानो बैमर अन्नक दति उंदगूत एकमुग केत्तिरिवनि algon roda tiberu algon men kewma buima mekantan durweti beni undaguta ken ufla ebes ketterivani inma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala hama kasharum bes kettirinna hisaben nati emihunna dharma sawab debbe ebes hisab kitaben nati ekalan girat kuravi minwarege mati yada'u shahwatahu wa ta'amahu adi eenage shahwata gellundeni shahwata bes du kollay wa ta'amahu adene kewma buim bes du kollay min ajli timang Allah hattaka lis-sa'imi farhatan roda wariyave de ufale farhatun 'inda fitri roda billah wagutuga ena libe ufaveri kame kewma buima ena manavi etan etakamakun ena hudda libegini hudda libeni manave horuma fawga fajru sadiq alikam faala isra irosma deterege ena manavi etak kamen hori e horiha kamen hudda wegen annani roda villu maaykuga adi Allah subhanahu wa ta'ala fardu qurabba fawa alukamen ada korewni ti wa afa sunnani ema enave ufale roda vilima libe ufa wa farhatun 'inda liqa'i rabbi adi enave anen ufalaki kobatum de ufale mi anen ufalaki rabbul alamin qiyamet dom baddalwa duwga roda veriya devwa sawaba matveri dharma ena fenifa ena veselibunima eva ufale ikhlas rikama ekiga algonme miroda hifima Allah subhanahu wa ta'ala evargu dharma eva devwa wala khalufu fihi atyab 'inda Allah min rih al-misk adi roda veriyage maida husumuge sababu maida kewma buimu huswima maidan e anna was
ena angaytiran hifafe unwas enoba was alkomege sababu mi annani kommen evas Allah subhanahu wa taala miru hakannon e sifa kurawani e hewegen ve inda Allah min rihil misk tiyabami hun kore mihege gaatuwa gom kasturi yang iskan de fadan everes ituru gotakan Allah subhanahu wa taala hadratuga evas ituru wegen be hama ehme lobeta kun rode ki timaya qiyamat doga shafaat teriwanech roda verinna roda qiyamat dohum Allah subhanahu wa taala hadratuga dannawane ena rakkat rikan debuma ena salama kurevuma الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان نكم بسنا بالله الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث القرآني روديا كيرتي القرآن قيامت دو ایک اہل ورنہ شفاعت تروان قیامت دو شفاعت تروان رو دقیقے تو بنانی اے ربی اے اللہ ہوئے اے رب منعته الطعام والشهوات بالنهار اینا تمنا مناکری میں کیوما بویما ادی اینا شہوت تکوں ادون تکوں دوالو گڑی گا روض گلے کا فدکنت تک فشفعنی فی اینا مدوگا تمن کے شفاع قبول قربان دے ادی قرآن بنانے ویقول القرآن منعته النوم باللیل ریگنڈو اینا ندیم محروم کری میں فشفعنی فی قرآن کیوں مگا ہید کری ریگنڈو کا وگتا قیام اللیل کو تراویح ہوگا این ہید کری اے اڈوہا اے کیاوا وقت ایکمگا ندی نگالا تمنك شفاعين اينا مدو قبول قربان دي راوي بدان فيشفعان قال فيشفعان دين الله سبحانه وتعالى روديا قرآن وشفاعي قبول قربانته ادي بس روديا كي لو بتاكون ركعات ركمه حديث القربا فهو الصيام جنة روديا كي ركعات ركمه وحسن حصين كلاي අදාවච්චරින් ෆෝල්වා නොදවේන ෆද කිල්ලා ගේන හුන්නනි මින නාර් නරකයි එන රක්කාතර වරුගද රක්කාතර කම ලිබිගෙන්වා කමකේ රෝදයකි එහෙවිම අල්ගොන් මංගේ බජේ අල්ගොන් මන් රෝද තිබේරුග අල්ගොන් මන් රෝද සලාමික් කුරුමට්ටක ගදාලා මසකේ කුරාන් හදීස්ුල් කුරවා ෆයිදා කාන සෝම යෞමි අහදිකුම් فلا يرفث ولا يسخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم يبامهم كرميه جرودا جدوهوغا إجوت كفس هذه تربهم واحد ندكاشة مسلمون كي لو بيتأخون هذه تربهم واحد دكابينه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء هذه اسم القرآن فيه إفس كتك مؤمن كي ميهون نسبان إتشي كيا ميهون نونه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان هذه اللعنة دائما هنا بسنونه ولا الفاحش ولا البذيء هذه دون بامي هنا بسنونه هذه نباك أنت تبسكرا بينونه هم ألقون من عمودون رودا تبير ألقون من دورك كاتر كورنجه ميهونا أدولا أجيه كيوم دروانج بجه هذه ميهونا තලාෆලා අරාරම් වෙහෙදමකි මනා කරපාවා කමේ අද එපදකම මෙදවර වෙජ්ජියම් හදීස්ුල් කුරානි කීගේතෝ ෆල්යකුල් ඉන්නි ඉම්රුන් සායිම් ෆල්යකුල් ඉන්නි සායිම් ෆහමිහක බුනාරේ එක එපදකම මෙදවර වෙජ්ජිකව වඤ්ඤා බුනාරේ තිමන්නමි රෝදෙන් හුරි මිහ කීමේ
එම තිමන්න බේන මෙ නූනේ තිමනගේ රෝද එක්ගොතකස් රෝද ලිබේ සවාබා ධර්ම උනිකුරාක කොම්හෙන් දිරවගෙන නූනේ බුනායිච්චකන් එච්චෙන්න බුණවගෙන නූනේ අදි හිෆාගනගෙන් බලිමාන තියවස් නූනේ එක්ගොතක වෙස් රද්දු බදල් නුකුර වේන තීකි නූනේ කියාන එච්චිවසි බහුට්ටේ ගෑග වරවසි බහුට්ටේ ජාම්විජ්ජ ජාම්වස් ජේනේ එහුරියාක මෙස් මිල්කු තිමන්නගේ ගෑගේ බහුට්ටේ බාර් එහෙනම් වෙස් බේන මෙ නූනේ එකන් කුරාක කීවේ තිමන්න මිහිරි රෝදෑෂ එම මී අල්ගොන් වෙන්න අල්ලාහගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොන් මෙන්ගේ රෝද රක්කාතිරිකා එකීගා ඒගේ ධර්මය සවාබ අල්ගොන්නන් ලිබ්මට්ටක එකලේක ෆාන් අල්ගොන්න බයාන් කොද්දවහන් මීගෙන් අල්ගොන් මෙ ඉබරන් හාසල් කුරන්ගේ බජේ අල්ගොන්නගේ දුආයි කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් න රෝද වෙරින්න දෙවවා එම්මෙ මති ධර්ම සවාබ අල්ගොන්න මින්වර කොරවුන් අදි රෝද වෙරින්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා qiyaamah dohga labba fawa ar-rayyan namaka kiyunu dorkolon algon men etanu wanna bayge gotuga lebum wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.